mauma tonyo enda kuhura minyonyo na nimo makenagia ndeli to muno ona ni makangeneria ho. Thank you. Ndaona Ngai ni akumenyereire. Asante. Na tugacokeria Ngai ngatho ni tondu ona wa kugia na kanya gaka. Thank you muno bwana governor. Na andu ni makurumagirira muno. Tariu hari mutumia uranjirite ndendagirira iratu handu ndendagia iratu. Aranjira akorwo ni mugacemania na mundu gwitwo Kamau wa Kang'ethe kana governor ukamugeithia gina ngeithi nyingi muno ciaku na andu magikurumagirira muno na magakenio ni wira uria urutaga kuria kwa Imara Land na ithuĩ turiega muno na tugakena ni tondu wa kanya gaka ka mwaka mweru gucemania na aigithia eroreri a Inoro TV na tumageithie muno o haria mari na tumere ati riu twi haha ningi mwaka uyu mweru nigetha tutirithanie nao thiini woria tugaga kwa Imara Land ati mission itu ni gutigirira ati a Kenya aingi uria kwahoteka ni megwatira gacunje kao na mathondeka kindu gitagwo utonga kugerera tiri iyo niyo mission ya Imara Land na tugakorwo na moto ile tutongoragia tugaga ati ni shamba kwa wote title deed kwa wote. Asante. Mwaka mweru mwaka mukuru uramutwarithiria atia ni mariku murathomirie mwaka mukuru mugenda higocenjia mwaka uyu ni mariku matana mukenie kana maramukenirie muri ta Imara Land ma mwaka mukuru. Thank you muno. Ni tondu wa maritwa ndigugwetete maritwa makwa ni ugukiugite njitagwo Kenneth Wamburu kuma Imara Land na ofisi tucikoragwo haria Ruiru town Gakendo House na gicokia kiuria giaku mundu gwitwo governor ni ati mwaka wa 2024 rirakorirwo rituhire ringi andu aingi muno ona taithio twita kambuni ya Imara Land turaki operate thiini wa biashara iri andu aria giothe mara operate kana thiini wa economy iri andu aria giothe mara operate na tuge ati durakire mwaka hihi muhuthu no turakihoka ati mwaka mweru ni ukwagira na ni twauhingeire haria handu hetagwo Naikuru Achievers Gardens phase 4 December kuria twaheanaga title deed kuri igithia aria magurite migunda na kambuni itu ya Imara Land tukiheana title deed cia kundu gugwitwo Joska ni twaheanire title deed cia kundu gugwitwo Matu tukiheana title deed cia kundu gugwitwo ona Ikuru ku twari ona Malindi koguo tuge ati ona kuri na challenge iria kurare nacio kambuni itu ya Imara Land ni rahotire gutigirira ati aigithia aingi makiria magiri imwe thiini wa mwaka ucio wa 2024 ni maregwatire title deed ciao na tukamera ati mwaka mweru thafari njega ya bagio na ikinya thafari nene ya bagio na ikinya rimwe ati akorwo wi kindu wiriragiria kugia nakio okonika mugunda ikinya ria mbere ni kwambiriria waona mugunda ucio na wauga giki nikio urenda ambiriria hari uri na kiria wi nakio ona akorwo hihi economy ni nditu kana maundu ni maritu muno ungiambiriria ikinya riria wakinya umuthi rucio ndukari kinya ringi nema gukinyiria riu Imara Land nondu wa mundu uramuigwa rita ria mbere Kenneth Wamburu ugiwa muhotete igo settle andu igana tona watwira mwarikiriria mwaka kuri Achievers Garden na Ikuru mkihana title deed hi gukinyiria riu Imara Land hotete gusettle andu taigana na mwirahagira ki nigetha riu toke harikira muna kio mothe ni thengi muno ni tondu wa kiuria kiu njugi ati kambuni itu ya Imara Land mundu gwitwo governor ni hindi turakinyia miaka itu 5 mwaka uyu wa 2025 na thiini wa miaka iyo 5 ni tutigiriire ati makiria ma Akenya 4,000 ni mahetwo title deed kugerera kambuni ya Imara Land Investments Limited na oho tugatigirira ati thiini wa project iria tumendeirie kana tuheteithĩtie Akenya kwigwatira ni turi na Akenya aingi muno mahotete gwaka mĩciĩ yao tariu kuria Naikuru hindio turari kuo ni turakoririe igithia maraka mĩciĩ yao haria Naikuru phase 3 na haria Naikuru phase 2 na turaciendirio mwaka ucio rahitukire koguo ni tuteithiriirie Akenya to kugia mugunda no ona makagia na handu mangita wako handu hao ha guikara okorwo ni mwena wa Joska twina Akenya aingi muno thaici maraka mĩciĩ yao angini marikitie gwaka kugerera kiroto kia Imara Land kiria tugire atiriri wira itu ni gutigirira ati Akenya o aingi muno uria kwahoteka ni magia na handu mangita hao ni magia na handu mangita mĩciĩ koguo twina Akenya aingi muno megwateire to title deed no na makahota kwambiriria gwaka mĩciĩ tondu migunda itu turoraga handu ati
to kuruthiriria ati o handu ungigura ni tondu wa kuigithia ni wa speculation no ona ni handu ungiaka mucii na ugakorwo wina handu ungikiinuka ureta hagu neguo ni muri namba cia thimu na wabici ni turi ofici thengi muno gavana namba itu ya thimu ikoragwo iri huthu muno ofici citu ci haria ga Kindle House Ruiru town na namba itu ya thimu ikoragwo iri huthu muno twina namba igiri namba itu ya mbere ni 0717 444 333 0717 444 333 na no turi namba ingi governor huthu muno 0729 333 kana 333 331 0729 333 331 asante karibu riu indo njega itigarire ko indo njega ciĩkuo twina indo njega muno na ngĩaria ũhoro wa indo njega nĩ ngwenda hega video gaku njĩrĩga kuona gakĩngenia muno karĩko kau keho na nĩ gatirendire muno augaga atĩrĩrĩ weraga mũndũ gwĩtwo Njoroge ũkamwĩra andĩka hau atĩ cia Nairobi mũgũnda Nairobi he hĩndĩ waimaga ciringi 400 ĩka ĩmwe na niĩ ndĩreka research makĩria ndĩrona atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩyo Nairobi mũgũnda waimaga 400 rĩ 1978 rĩ Kenya yari na population kuringana na data ya andu metagwo Kenya National Bureau of Standards mauga ati Kenya yari na Kenya milioni 15 andika hau 15 million andu mari 15 million 1978 Benjamin yari muciare Benjamin Wangari na Nderitu mari hali acio 15 million hindi yo mugundo urima 400 guku Nairobi area ya Pahiro ndiracoka ndirarora atiriri na nwekire wega tondu ugaga atiriri ati hindi yo migunda ikigurwo uguo ri guka wanyu ari ku ndiu kana woragia witu kana wanyu kana wocio ungi no hindi ciaringaniti no hindi yo ri cia guka wi ho aturagara hindi yo ati he guka tagurire mugunda na ndageire ngwicirio na witu ari oku na wanyu ndirarora atiriri na ndikwenda tukeria ngomi nä cigwetaga må no harä ngogoyo-inä rä u ndä racoka ndä rarora atä rä rä 2019 andä ka hau rä rä a tå rekire census ya må ico andå acio metagwo KNBS maratwä rire atä rä rä akenya tå rarä kä ndå 50 million må gå nda å cio waimaga 400 rä ĩkarĩ ũroimaga kä ndå milioni 400 riu mugunda o ucio ningi 2025 ri thaici haha turi ri area ya Pahiri ri ukendio milioni 500 uguo ona mana ma kindu kuringana hari ori uguo ni kuga atiriri ati kiria kiendagio mana hindi ria kungionekire kundu kutare githaka ri ni kiongererekeire value ni tondu wa andu kuongerereka tondu uria kurekeka ri andu marongerereka demand ya mugunda ikongerereka no mugunda ndurongerereka tondu hindi yo migunda yari raithi ri andu mari milioni 15 mari milioni 15 riu migunda rauma milioni 100 guko Nairobi ri andu ni milioni 50 koguo ni tuongerera andu milioni 30 pai uguo ni kuga atiriri rucio ri andu matiratiga kuongerereka tani tukuratuika turorete milioni 70 no mugunda no ngorongerereka uguo ni kwira muigithia na mwiroreri atiriri hindi ria njega ya kugura mugunda ri ona ti ira I mean ti umuthi ni ira mundu angiragurite ira tondu o uria mugunda urathii matuku magithongaga andu makongerereka noguo nayo demand irongerereka na migunda igathii ikigiaga goro na nikio Imara Land tukite tugakurehera mugunda mwega muno kundu gugwitwo Joska thini wa mugunda tureta Barizi City Phase number 11 na niwe gatuge atiriri governor o haha nitukite tugetira mugunda andu aigithia aitu migunda ino kuma riria twambagiriria Barizi 1 na Barizi 1 mundu gwitwo governor twendagia ciringi 300 ma mirongo mugwio akiugaga uria ringi tukiugaga ati migunda ki andu magakihura siasa iria makihuraga akaga kugura no mugunda ucio mundu uria wagurite hindi iyo ri ndirakorire mundu akiendia kiu ciringi 800 mugunda agurite 2021 agurite 375 tuge 800 warehe double in 4 years na nikio turera muigithia atiriri mundu wi hakuhi na Nairobi na mwandike hau atiriri governor ati andu aria twi Nairobi tutindaga Nairobi data irauga ati
thiini wa andu 10 Nairobi no andu 3 mena mucii acio angĩ othe matire mucii nikio tukite tita Imaraland tumethere mucii handu hakuhi na Nairobi iria tungita bedroom ya mundu watinda Nairobi tondu andu aria matindaga Nairobi matikomaga Nairobi makomaga nja ya Nairobi na nikio Joska iroka hau ndagika 45 kuma Nairobi CBD twina mugunda mwega muno haria Joska na mugunda uyu turakwenderia na bei njega muno na tutana kwira bei ya mugunda uyu ni wega tuge atiriri mugunda uyu tiga ukorwo 45 minutes drive kuma Nairobi CBD ni wega tuge ati uhoro wa Joska namba imwe kuma ha Joska is a transport hub namba imwe kindu gigwitwo Kagundo highway ni dual carriage kugati kundu guku ni kuhingukite ni tondu wa andu na barabara yatuika dual carriage ni kugati ni andu ingi marahuthira bara eno na ni kugati ona migunda ya kundu guku no igugithie gikagati kinyihage githiraga ikiambatagira ikiagiaga goro koguo mundu urenda kugura ke ya Joska amenye this is a transport hub ni handu transport ni njega muno na mugunda witu wi kilomita 4 peke yake uria turendia uyu tureta Barizi City phase 11 kilomita 4 peke yake kuma Kagundo highway na riu ici ni kilomita iria 4 cia ti cia mwendia ni iria cia matungithi nawe mundu gwitwo gavana ni kilomita thime 4 kuma haha Kagundo highway mugunda tukongerera value tugaguthondekera kindu gigwitwo barabara cia access ni twikirite barabara na tugacoka tugagwikirira kindu gigwitwo fencing tugakuirigira mugunda nigetha we na family yaku no umage Nairobi ugathi ugaikara handu hairige wega na handu hena mai na handu hena thitima koguo indo icio ciothe woka kwirorera mugunda tugithie Saturday site visit ni ugacikora na ni wega tuge atiriri handu haha ri kundu gugwitwo Joska ri it is also an education center turi na mathukuru hindi ria waigua ati windage kilomita 4 kuma Rami na ndagika 45 kuma Nairobi CBD urero atiriri kindu gigwitwo githomo ni kirore wega muno twina private schools kundu guku na twina public schools thiini wa kundu guku tari twina private school itagwo Northgate School na twina an academy called Furaha Academy cia haha within haha mugunda witu ri koguo mundu raroreria handu hena facilities cia kindu gigwitwo thukuru ci hakuhe nawe okorwo ni thibitari twina Coma Hill Medical irio hau hakuhe haha Rami-ini ukiingira mugunda-ini witu na tugakwira ati kiagia 50 by 100 thiini wa Barizi City phase number 11 na ni mugunda wina title deed na title deed governor ino turariria indito-ini ria Imaraland koguo na mundu kugura kia giki no ahure netie title deed o thaici na baito ya thimu twina site visit Saturday no na na baito ya thimu ni 0717 444 333 kana 0729 333 331 iyo ni namba itu ya Imaraland Investments Limited na tuongerere atiriri governor ati site visit cia Joska toru Joska no hakuhiri icio tuthiaga o muthenya no major days cia site visit ni Saturday na Wednesday no o muthenya aigire itu ni turatigirira ni makinya mugunda ni makinya mucemanagia kuna aigire nigetha mugithie mugunda. Thank you. Muthie mwe hamwe. Aigire itu ni tumwega kuringana mundu hari ari kuri andu twiraga moke hari Ruiru office gwitu no ru mundu agikorwa ari along Kagundo road kana raima kundu gugwitwo ta tuge okorwo ni town tumaheaga chance tugacemania along Kagundo road no tucemanie Rwai kuri andu twoyaga Rwai kuri andu twoyaga barabara yo ya Joska mundu othe wira-ini yo yothe to nginya oke office koguo wahura namba yo ni tugugubanga nigetha tukwire atiriri haria tugukuoya tugutware ukone mugunda waku nigetha andu makigayanira bedroom ya Nairobi ona we ndukage kindu ingienda gwitwara ukienda gwitwara ni undu muhuthu muno ni tuge kiri ogwika no kwaria na ithi office itu ni tuguku direct nigetha ndugagithii ukiure njira na baadhi muni twaheana ni huthu muno ni tugukuheana pin location ya mugunda ucio twinacio na wina pin location iyo ni ukuhota guthii ginya mugunda ni wega mugunda uyu ni kwenda utwire riri Kenneth Wamburu utwire size yaguo bei yaguo na mirihire na kana gwitaito. Thank you. Twambiririe na kiu kia mwisho kana gwitaito taito ya mugunda uyu twinayo ada Imaraland Investments Limited koguo turakwenderia kindu kina ready title deed bei ya mugunda uyu turakwenderia na ciringi 500,000 ma 85 njuge na githungu 585k niguo turakwenderia wagura cash mundu rari hakahora kahora ni 600,000
ma 45 645,000 ucio ni mundu wa kurihana installment no cio tumwiraga atiriri bwana governor igirira ngiri igana rimwe igirira ngiri igana ria 50 ici ingiriha kahora kahora tondu tugire kwa Imara Land ni shamba kwa wote na shamba kwa wote ni kuga ati ni turarora mundu wothe turi nikio turarora kindu gitagwo affordability ati mundu wothe no hote kuriha kahora kahora ona kuri mundu ukaga governor akauga atiriri nie ndina ngiri 50 no ena mubango uria ngirikie na mieri igana itada tutimuingataga tumwiraga atiriri kwa Imara Land ukawambiririe kuriha na tugatigirira ati ona atarikitie kuriha taru ngiuka office itu mundu gwitwo governor na mwiroreri witu wa Inoro ona investor moka ni ndimonagia office kuri mundu uri ha kahora kahora no taito yake ithu ta Imara Land ni twarutire office rito-ini ria Imara arikia kuriha tukamugarurira tutike mugarurira atarikitie kuriha arikia kuriha tukamugarurira ugu ni tuiganie kuriha kahora kahora na ni tuiga taito iho na no eke search na ona no tumutumire thimu-ini ithu tutiriga gutuma tondu tutikiri na thiri mundu ukwendia mburi yake giri to nginya akibirute ku gicego haya yumeja yono neguo na watura ni size ya 50 by 100 plots 100 plot na kuna maundu maya mangi mundu akoragwo akirora hindi ria aragura kundu tari guku ndona muno ni kwega gwa gwaka kwa mundu guikara na family yake ni turoraga maundu maya mangi security horo wa mai horo wa neighborhood maundu ta macio mahana atia Joska thank you muno neighborhood wa mbere neighborhood ni kundu gwake wega micii miega iria twitaga turi na nyumba twitaga bungalows na twina mansions cia kiriu nyumba njega muno ciakitwo neighborhood immediate neighborhood koguo mundu racaria handu hena neighborhood njega eno ni neighborhood thaka muno na project ino ni wega tuge ati turenderia andu aria metagwo agwaka mucii koguo oka nikio tumirigite na tugekira common gate nigetha andu aria turaruthiriria andu agwaka mucii mundu mucii wi hakuhi na Nairobi yes na ni kuria Joska turawita Barizi City phase number 11 no ori horo wa kana kuri na mathukuru ni tukugwetete twina thukuru igiri haha Northgate School iyo ni private school na Furaha Academy iyo ni private school na kuri na private schools ili public schools ili ashiri hakuhi na mugundo uyu witu koguo ni handu ki mathomo wi murore githibitari ni tukugwetete twina Koma Hill Modern iyo ni thibitari nene muno i hau ukiingira mugunda-ini witu Orami-ini koguo mundu uracudhiriria handu hena good facility cia kindu gigwitwo health ni aroretwo wega muno na ni twakiuga atiriri ona ku access mugunda waku ni guthondeke tondu ni turengete bara cia gatagati ni kuga ati mundu kuma bara-ini ni egukinya kia-ini giake na raithi haya good migunda yanyu imenyekaga atia tofauti na ya kambuni iringi cikendagia migunda ingiuka koko Joska umenya atia mugunda wa Imara wa mbere wakinya mugunda witu ni ukora rangi witu thiini wa fence tondu migunda itu ni fenced yothe ni tuirigite migunda itu koguo mugunda witu umenyaga na ni ugukora mugunda muirige wega no gekirwo rangi wa blue na pink ucio ni rangi wa Imara Land na ugacoka ugakora gate-ini ni twandikite ni well branded oko ni project teno Barizi ugakora Barizi City phase 11 ni to brandite wega fiu koguo wakinya kundu guku tariu na hari mugunda turendagia hau Joska turetaga Gemcourt Gardens hagikorwo he mundu mwiroreri witu raturorera no ende ona kia Joska kira miguru mita 900 kuma Ramiri utigo uyu wa Barizi City ni turi na mugunda turendagia last year na ni utikarite cia na Gemcourt Gardens no naguo ni turatwara investors o muthenya bia cia iri itigarite uyu wi 900 meters kuma barabara-ini ya Rami ya Kagundo Highway na uyu turamenderia na 899 cash mundu kwenda kugura kia bara-ini ki Rami-ini 899 cash na installment akarihana 949,000 899 cash pro size 50 by 100 plot ni wega ni kudirikania ndarigari no kugweta ni kiigana atia kia 50 by 100 kiraima 899 ki handu he gwitwo Joska Komarok na ni mita 900 kuma Rami koguo bara ya Rami na mugunda waku ni taritho na iniuru nikio cio wabatira bei hanini no naguo ni handu well developed more developed na hakuhi na Rami makiria na namba citu cia thimu heane ringi ni 0717 444 333 0717 444 333 hore namba yo nigetha tunyitanire nawe site visit iria tuiga ati cithiaga na mbere o muthenya na igathie na mbere every Wednesday na Saturday
na ona Sunday andå arä a me available thaa 8 nä tå matwaraga twaima kanitha gavana akihura ngogoyo tugathi tugithikagiriria ngogoyo. Asante. Na no tume Joska tuthi nginya Matu. Matu gwe kindu. Matu kwina indo njega muno. Twina mugunda muthaka muno handu hetagwo Musingini. Musingini ni ndagika kindu 10 kuma kundu gugwitwo Matu town. Ni kuo guku. Na uthaka wa mugunda witu ni atiriri mundu ugwitwo governor. Thiini wa migunda turi twendia Matu tutire twendia mugunda muthaka ta uyu. Gitumi kiria kiratuma njuge uguo ni tondu wa riri. Uyu ni mugunda uri rami iguru. Na tukiuga rami iguru turauga ati we are only 100 meters from tarmac. Ni kuria igithia makoretwo magiuka kwa Imaralandi tondu tuthikagiriria uria igithi itu maraturia. Magaturia atiriri mutire na mugunda wa rami-ini. Andu acio ni turamathikiriirie na tukamera ati uyu ni mugunda wa keri kuma rami gatagati gaitu na rami no mugunda umwe ukuruga ti mugunda wa keri kuma rami haria hetagwo Musingini na hari na maundu meri matatu mangituma tumere maigithie thiini wa mugunda uyu kana megwatire utongo uyu. Wa mbere Matu ni kundu tungiuga ni it's a transport hub tondu ni turaria uhoro wa kindu gigwitwo Garissa highway ni uyu ni ritu dual carriage kuhingura kundu kou. Tukaria uhoro wa kindu gigwitwo the Kivandini Masinga bypass. Kivandini Masinga bypass ri niyo ndauga ati kuma bypass ino iguru na ni rami yothe ithuĩ twi o mita 100. Koguo tukira muigithia atiriri uyu ni mugunda mwega muno wa maundu meri wa kindu gigwitwo speculation tondu handu herami iguru ni kuga ati na ho miambatire yaho na gukura gwa kia giki giaku iguru muno. Undu wa keri rami iguru ri taru andu aria mari kia raini ya mbere turi nginya na petrol station. Raini ya mbere actually ni petrol station hau hena petrol station hau Musingini na tui hakuhi na center ya Musingini shopping center. Koguo tukira muigithia atiriri mundu raruthiriria handu angiaka mucii wake na ndari kunene na Thika town tondu tugaga ni kindu 45 minutes drive to 1 hour kuma Thika town. Koguo mundu ari hakuhi na facilities ya town ari hakuhi na facilities ya nginya Nairobi tondu mundu uri Matu ari ndari kunene na Nairobi 2 hours drive kana less nginya Nairobi CBD. Tukamwira ati mugunda ni mwega muno wa kuigithia ake mucii wake kana kindu gigwitwo speculation. Na ni wega tugia atiriri Matu bado it is also an education center. Ni education center ni tondu wake haha hakuhi na mugunda witu twina Musingini primary na secondary school. They are actually within our immediate neighborhood. Ni gukira farafara uthie thukuru ya Musingini primary na secondary school. Koguo githomo ni kirore wega handu haria ciana ciaku cingithomera. Na riu kia gikiri tugacoka tugakwira kundu guku gwitwo Musingini is also a recreation center. Ni hari na facility hau hakuhi na mugunda uyu witu wakira farafara ya rami ya Musingini kuma hau center to twiga mugunda witu wi hakuhi na center ni turi na resort yetagwo Musingini resort. Koguo handu ngikihurukaga Sunday thaa 8 ugithikagiriria ngogoyo ya mundu gwitwo Kamau wa Kang'ethe gavana hakuhi na mugunda waku kia gia 50 by 100 haha kihutĩtie rami kana twiga 100 meters from tarmac tugakwenderia na 300,000 ma 15 315,000 only. Haya wari hakahora kahora tugakwira 300,000 ma 40 340,000 installment. Tugacoka tugakwira ni shamba kwa wote ati mugunda riu tirire waimaga mamilioni tukureheire bei njega na urihe kahora kahora affordability igirira 50,000 wambiririe thabari ya kwegera na kiea installment ino ni ri mawatho na mikana kuhuthika na mitaratara ni ri mitaratara eke tutige kuga mikana muno tuhuthire mitaratara tugie atiriri muigithio tumwiraga atiriri we igirira 50,000 ici igiriha na mieri 6 ni hari mundu uragia ni undu uguo agweta mikana no mundu nyekia ingi akurikia kuriha tukamwira atiriri tona korwo na maundu ta macio ni twitikagiria muigithia witu tondu kuri na mundu ugithia agakenyitwo ni murimu ndugikimutunya mugunda wake tumuhe kindu gitagwo soft landing na tukamuthikiriria tukamwira ni twakuongerera mweri umwe kana iri urikie kuriha. Koguo ni turamuthikiriria tugatirithania nake na tugire ati gutire kindu tangiambiriria nakio mundu gwitwo gavana na kuri andu manoka kwa Imara magatura ni ndina 20,000 na mugire 50 no ni nguhota kuriha na mieri 6 tumwiraga uka tutirithanie. Thengio muno. Namba ya thimu 07 namba ya thimu ni 0717 444 333 kana 0729 333 334
1 hena mundu kuoya yahurwo hena andu maroya tha ici na ni irahurwo ni njui uguo ndore wika kwa imara turi ingi muno actually turi makiria we are around 50 andu aria mari under sales team ya Imaraland na ni me hau ni megukwera thimu ya kuhura na tuuga ati kundu gugwitwo Matu governor na kundu gugwitwo Joska turatwara aigithia o muthenya he konge hito tigetie kwa Imaraland no tugwete kundu gugwitwo Nakuru okay ndagika igire ni twiriga gutwara investors Nakuru na hakigia mundu umwe wa Nakuru ugaga atiriri governor ati kundu ku tureria mugunda na iciri akiuga ni kunene muno gutire thitima no twende kumwira atiriri kundu gugwitwo na ici Njoro Nakuru riu kuri na thitima tokorwe ri gatene kuri na thitima na kwina mai na mugunda uyu witu ukuhiriirie muno Nakuru town ugereire handu hetagwo race course nikuo gokumwiroreri urona kumwiroreri arerorera ugereire njira ya kundu gugwitwo race course haria hetagwo race course Nakuru ugerere kundu gwitagwo kwa Roda ukeumirire mugunda-ini witu haria hetagwo na ici kuma hau Nakuru town nginya gucoka mugunda-ini witu ni kilomita 17 peke yake barabara ino riri rikirura miriri ririka tukera muigithia ati haha ni handu hega muno hagwaka mucini rona mugunda ucio ni mugunda wina miti migima miti machua ni mugunda muthaka muno ni wawona na tukauga ati haha kuma dagika 17 tu kana 17 km kuma Nakuru CBD na Nakuru ni ukiwe ni kundu tumitaga Green City na tukaiga Nakuru ni kuona biashara iria nene cia mbiriirie ona igwo ro ona Naivas mabiriirie gututiga kuma promote kindu gigwitwo this keroche kirio ku kindu gigwitwo Kenya ya ngari kambuni ya Dramirikanya Kenya K yaga it's a company area igitongoretio horo wigie manufacturing ya ngari ciambiriirie guku biashara iria nene ciareirwo kundu gugwitwo Nakuru na tukera aigithia ati handu hega hakuhirina Nakuru city kana toni tukina Nakuru na twikire city kiagia 50 by 100 kundu gugwitwo na ici Njoro turakwenderia na ciringi 399 399,000 kiagia 50 by 100 tondu wa mahinda na wariha kahora tukakwenderia na 445,000 tugacoka tugakwira igirira 60,000 icio igire kahora Achievers Gardens phase 4 Nakuru na baitu ya thimu ni huthu muno ni 0717 444 333 origi jokere na baitu ni huthu muno 0717 444 333 urana beyo tunyitanire nawe nigetha uthie site visit ukeyonere mugunda muthaka muno mwena wa Nakuru city area irakura njeru ya na ihenya nigetha utuike wa kwigwatiro nawe kanyamu kana gacunji mwena wa Nakuru. Asante ko ni Nakuru ni tukwareti horo wa Matu ni tukwareti horo wa Joska ndikana wino ndongenda gutiriha naguo Kenneth Wamburu kuma kuria kwa Imaraland undu wothe ugenda kwira mwiroreri uria we Kenya ona uria we diaspora mwiroreri we Kenya na we diaspora ni turaritie na nyuna tukamuthikiriria na ni kuri andu maroragia Imaraland igakinya kundu gwitagwo Juja family tukamera ati hindi yo ngingi ukahaha tukiaria na governor tugukorwo tukira uchina inyi mugunda kundu gwitwo Juja na ni twihariirie kumutwara kundu ku na tumwenderie kana tumuhe migunda na njira njega muno handu hega very affordable na twacoka hani tugakorwo tukiaria ndeto icio kwa riu ni kumwira ati hindi iria njega muno ya kugura mugunda irari ira akondu na hota kugura ira umuthi niguo rita riria ringi riega muno hura namba itu ya thimu wigwatire kiea kugerera kambuni ya Imaraland Investments Limited na namba itu ni huthu muno ndimicokere tukirikia ni 0729 333 331 0729 333 331. Asante thengio muno tugukinyia hau mwiroreri ucio umo memerekia murihere na tuma na Kenneth Wamburu kuma gwa kambuni ya Imaraland. Tafarira iri racoka thutha weno ni tafarira ya kimuri ni njitao kama wa Kang'ethe njore gwa githiji ari rutha na ndigatiga gukwira ati titaguko kumago.